Big Bang Theory le akai noi episode 3 na dark matter le dark energy lam hatru chawdo ni la dark matter hian electromagnetic radiation apek chua lo awangin matter chui chian ngai tak ani rc te galaxies te matter mu thei gravitational effect dan atangin dark matter thu hi hriat chua chau ani dark matter hi om nge ani ti hriat ni to ma se he khovel mihring thiam na hian enge ani chia ti chui chiang tur hian an khol nei hianin a detect thei bok si lova matter dang ho ti buai lovin le nu ma engma nu chia mia lovin an sutlang mia trin ti bak hriat an nei lo kan universe a hian dark matter te hi an tam em maya chu wangin kan universe rc te hian hip na satak nei ma se apot hlatial tialani he kan universe thil om te hian in hip ton na satak nei lo phei sela chuan in ngai chung zelin apot tender vet to mai o me he thil thleng lova hip na nei a siam tu kan pathian hi varo pui em tiro kummak ta duai tel aliam nuwa phei chuan chongmoi le rang chuan po in ngai hle ma se lataka in trenin he dark matter te hian an siam sak don ani mel lung a chetlat love story lampang kan soi chhoto mai don em mani le dark matter po hi energy fin fia ngai space le negative pressure a inzar phara matter mu theite a gravitational effect theoretical le observational result in kar danglam dan vela gravitational effect atangin a omani ti hriat chua ania dark matter nen hian astronomical object in kara gravitational interaction unobserved na atangin chui chian thei chau ania dark energy ti tongkam hi theoretical cosmologist Michael S. Turner aron vor chua ani gravity angin mass nei te in kar hlat zonga ain ngat velova chu tak chu gravity aya kan universe chung nung chan chu ani rc te in kara thokin ala thai ang bera po thren atum thrina ma se gravity in alo po khom ve awangin muang chang bakin apot hla thei lo rc te anin hlat tual awangin gravity po achak lo tuala ma se dark energy chu alangai reng sia heiwang hian kan universe po hi expand chak pha em ani dark matter siam tu te hi atom an nilova kan mu thei le khoi thei atom siam ho hi chu baryonic matter antia dark matter te ero chu baryons te siam ani velo awangin non baryonic matter anti ve thung ani science thiam na in a hriat ngai lo le a mu thei lo particles te siam ani awangin zirchian a har sat pha ani dark matter le dark energy mu chua dan lama an lu chowila kumsang ka jakwa som ko pariat khan teams pani the supernova cosmology project le the jet supernova team te chuan kan universe expand dan hi anep tial ti ngai dan nein chui chian an tumta a ma se an ngai dan chu adik lo chiang kher mai kan universe expand dan hi nep tial ni lovin ngai tua phak bakin a expand chak tial ti an mu chuak ta dai zo kani Stephen Weber ka kha kan universe a expand chak tial ani ti soi chuak ma sa tu ani hemiti chiang tur hian kumsang kha zakwa som ko pariat tho khan he kan universe thil om te hian atir ain anin hlatial tiala chu anin hlatial na ret po chu achak tial ti anron mu chuak le ta ani Einstein an adik lo emotia asiam that le cosmological constant kha he dark energy na to dana ron dik tat che in hemi chungchang chui chian theina theory om chun ani tabok ani Einstein theory of relativity chuan gravity hian engpo a hip thei veka eng sung zam po a hip thei ani atia chumi chu mangtang kain dark matterin eng sung zam alo hip koidan atrang ten an chui ta ani an mu chuan nun ber a alan dana chuan
he kan universe in siam nan hian 70% lai mai hi dark energy le dark matter te anni ti ania chui chian na alan dan phei chuan he kan universe in siam nan hian 4% chau matter mu thei ten poimo na annei ti ani le ta zel ani chu wangin he dark energy le dark matter te chet vel dan le om dan hi tun lai cosmologist ho theoretical le observational goals pakhat ani mingdanga soina atan vacuum energy vacuum pressure negative pressure le cosmological constant ti te ani astronomy le space lam solar system le kan universe ron omdan lam han sai chhodo ni la kumbian som panga kalta omdan an thir masa ila kumbilian som panga liamta a khan big bang ron thlengin universe ron in tranin chu chuan space time le matter le energy chu cataclysm in ain siam ta a chung ho chu in thleng hian universe anom hlen ta ani big bang ma chuan heng time space energy le matter te hi an omlo angangai ania hemi big bang ma engma omlo hun lai vel tur hi scientist te ngai thua pak ba ani big bang nu loka thil thleng hen ngai thale do ni la big bang zo second mun makta duaya thena mun khata universe su aron lian tan tial tiala chu ron votin le ron pan tial tialin gravity aron om tan ta a matter teron om tan ngalin particles building block kan ti mai quarks leptons photon le neutron te aron om chhota ani protons le neutron chuan atom zong zong aron siama protons le neutron sin combine chuan hydrogen helium le lithium le atomic nuclei aron din chhove ta ani big bang nu kum sing khat radiation era hun lampang hi energy tamber te chu radiation light wave length sang x-rays radio waves le ultraviolet rays angin aom ta a universal tialin heng radiation ho po inzar phar zau zelin anlo dal tial ta ani big bang nu kum nuai thum lampang hi ngai khale do ni la matter domination era antia atira temperature sa em po khavot tialin 5000 degrees Fahrenheit vel aron niya matter le radiation a energy te chu anron in tluk tlang ta a universe expand zel chuan light waves te po semdar zelin energy chu atiniam chhove zel boka matter a ero ngong omte chiam lovin atomic nuclei chu electrons chuan aron bor tan ta a atopa hydrogen le helium atoms in rc in siam na tur fuel aron siam ta ani tin big bang nu kum tluk le ding on thum hun lai vel hian ngai thale do ni la rc le galaxy te anin siam chhotana gravity force chuan gaseous matter te density a irregularities effect aron nei chawa universe po chu zau tialin pockets of gas aron in siama chu in so muk tialin rcl ron piangin mun khata anron ong khom ta ani ti chuan galaxies masa ho aron siam le ta ani chu kumbilin nga kalta omdan a chuan kan solar system te anin siam thu ania tuna milky way kan ti spiral arms a gas noi khuvel chuan ni asiam vele a gas khunoi ke them tam tak chuan tha asteroids planet te aron pian tir vele ta ani ti chuan kum 3.8 billion kalta omdana chuan kan chen na khovel chu avot to a atmosphere chu omtranin microscopic cells aron in siam tran ta a thai na emo rannung anlan ri lawani hei chu kumtluk leding on sari kalta chuan flatworm jellyfish le algae angdeu te chu anron om tran ta a kum makta duai za som thum nuwa thil nung siam tu le heart cell te anron om chho tran vele ta ani kumtluk leding on ni kalta ero chuan mammals masa ho chu
reptile te atangin anron involve sautana ti chuan mammalian traits ho aron develop tran ngal ani kumvei bel seruk le makta duai nga kalta a thung chuan asteroid kha Mexico a Yucatan Peninsula no dan parcha atla a he thil thleng hian kumdam tak chung he khovela lo om lo cheng ve to dinosaurs te tan chiat na le top na ni aron thlenta a mamal si rang rang anron in siam bel le ani kum nuai ruk kalta a thung chuan tuna America khoi muna emo khuan tha tuma sa ho atan mi hring chi te chu apes atangin aron involve ani antia apes hi zong mai nei lo kan ti chi khania kum nuai khat sing sari kalta a thung chuan RC Magellanic Cloud ti ashiat le rolzet chu apuaka hei hini a in blue supergiant 25 late in a rol lian zok ani kumbi si sangriata maya ten astronomical anron rem khom thunga kumbi si sangli lam hun han thlir vele an soi vele donila he theory chu adike katilova chu tiang bokin kadeni vok lemlo dik tam tak ero aum karing pathian po in big bang mangin universe alo siam mai thei boka ole khati zong kha episode 3 a kanot soi thei le ani a big bang theory le akai noi chu tikhan episode 1 2 3 omin tikhan kan soi thei tu na ta na kan soi thei chin chu big bang chungchang bi ka chuan azo ni mai sela ti chuan thungai nom tak tak le beng var thak tak tak next a karon la tizel dona min lo subscribe sak ula comment lama te point du to kin lo soi te u